geography zero o samnan map kan zirang o map atang hianin geography hi map ani mai ni na dik taka chun geography chu tamjok chu chuwang chuan I map atang hianin han zirila a simple tak in riat thiam thei turin I details lutuk lovin kan zir don ni hei kan hmuang hin hei hi India map chuni tameta hei hi physical map ania atlas ka han leula hetiang map ang hi I leula athabiong in atlas khanin entawlang ni phan physical map ania India hi alenzong hi 3.28 million square kilometer velan tanimo 3.28 million square kilometer velania chun alai taka hin tropic of cancer in tina tantlang ta mizoram te polo tantlanga kan sianga tropic of cancer khan joining coastline kan te coastline chu tui pui na a hual vel na hel heting vel hin meta mi coastline hei tui pui kamzel heting he coastline nan tia coastline hi ale a saizong chu 7517 kilometer velani oh hei a coastline hi alenzong hi kilometer vel ni hei he ta tui pui hual vel zel hemi ram de pa hi hemi hi coastline an tia hei hi 7517 kilometer ani ti chon kan hriat angin India hi a zau hle a chuwang chon alena hi a diversify hle ni mo ain anglo noi ani he ta desert te kan hmuwa desert lian tak tak te kan hmuwa tlang lian tak tak te kan hmule boka he ta phaizol te kan hmuwa ta tlangram kan hmuwa he ta hei tui pui bulzol ang chite oma he ta western ghats mountain ang te kan hmule ta khati khanin aramakha inge a diversify na sa ani o ti chuan I aram hiram bung sang physiography mo physiographical reason angin tension ani a India ram hi he ta inge attention dana kha chi sang omani a pakhat na a chuanin aram bung tension dana hi the great mountain of the north antini the great mountain of the north he ta Himalaya tlang lian pui mei helai vel hin tani he helai te le north east vel te po huam hian helai vel hi the great mountain of the north antini hi tlang lian pui ania he ta achak lam mizoram lama hi chon atlang hi lo zui thladeu to ta helai tang hian in India rama luilian pui Ganga te Yamuna te helai vel tang hian mo Ganga te Yamuna te a source ani deu ani helai vel hi helai tang lui khala luang lut thin tani luilian pui kha kan se tang lai chuwang chon luilian pui in siam nan chuanin tlang sang tak vur te khanga ya chuwang chon hei vur mun sang tak tangin luilian pui khala luang lut ani hei Ganga te po anara chu helai hinita Ganga kan tiang chi te Yamuna mo khang hong kha anara chu he ta luilian pui kan huang ho kha ani enge vur tlang lian pui kan huang ho khan tani anara chu mo Gangotri kan tiang chi te mo Yamunotri kan tiang chi te he ta Siachen glacier kan tiang chi ya khanga tang te khanin aron luang lut hlomani chon Himalaya po hi tension dan hi om he ta greater Himalaya kan ti Himadri kan ti bok greater Himalaya Himadri kan ti bok ka khatlang lian pui om na khanita I atlang kha sang ema lai vela khanita mo I khang khanita tlang lian pui I om na khania chuanin chumi pi lama chu o Himachal or lesser Himalaya kan ti helai vel nia tlang khan niam deuh hlekta ma sia tlang lian pui om na kha chu helai vela kha greater Himalaya kan ti atlang sanga Himadri te kan ti bok ta helai tlema a southern a chim lam dewa hi Himachal or lesser Himalaya kan ti khanita atlang te pon niam dewa boruak te po kha moderate dewani hei Himalaya tlang lian deuh sang deuh chu han entai la Nanda Devi kan ti te Karakoram kan ti te mo Karakoram kan ti te Nanga Parbat kan ti ang chi hote kan Chenjunga kan ti ang chi hote khanita atlang sang tak ve kan nia chuanin pass in kalpo na kha om thin tani pass kha hi exam na poimo thina pass ho he Karakoram pass kan ti ang chi te pass sang omani I khang kha in by heart menga ti chong kha tiang chen sana kha khami kan chen sana kha I enge range sanina chen sang vele tani ranges kan ti mo range sanina chen le ta chuta chuan number 1 a chuan Pir Panjal range om tani Pir Panjal range oma khoilai nge kan ti chuan helai vele hi Pir Panjal range kan ti lai khani tani ti chuan number 2 a chuan Ladakh range om ta Ladakh om na vel khani me ta Ladakh range kha om ta Ladakh tlang dung vel khani me ta ti chuanin helai hi Ladakh range kan ti chuni ta ti chuan a dang le a chuanin Zanskar range kan ti kha om ta Zanskar range kan ti oma Zanskar range chu helai hi ni hi o helai hi Zanskar range ani a ti chuanin Karakoram range kan ti khom le tani Karakoram
range kan ti khom ta kholai nge ni tang karakoram chu o he lai hi amar lam bera hi karakoram range kan ti lai chu ni ta ni he achunga om hi mo o lai hi karakoram range kan ti chu ni ta ni khang kha inge chentet le somna ka ti meng o chentet le na kan ti meng chu entinan lian pui puin greater himalaya le lesser himalaya an thena hi chumi pia lama chuani range thani an chen le a pir panjal range oma ladakh range oma jaskan range oma karakoram range om le mokani o himalaya chu khami china kan han du tok phot meila tuna chuanin I gangetic plain hi kan ento don tani number 2 chuanin India physiography in tension na lian pakhatna chun the northern mountain the great mountain kan ti khania panina chuan Indo gangetic plain kha tension ani tani Indo gangetic plain kan ti ho khani ta kholange ni ta ang Indo gangetic plain chuin o hei hemi ganga te yamuna te hemi phaizol ho hi ni tani helai vel hi phaizol ho ni ta I heng hi luilian pui hei ganga lui kharon luang kha kan hung ganga lui ron luanga yamuna lui pa lo luang boka ngor o chiang do zoking hei ganga lui luanga yamuna lui luang bokta a kosi te enge moni luilian tak tak khatamani khang hau khanin luil luan to chon phaizolian pui kha siama heng ram hi luina phaizol siam sim hi fertile ya thai le enge thil china na tha many helai vela hi mo chu bang chun a phaizol dup many train kan kalchon kan senga he lai tanga gaw hati vela train kan kalchon in I phaizol dup kan muang khang kha ganga enge plain Indo Ganga plain kan tiang ho chuni tani Indo Ganga plain hi the northern plain kan ti boka he hetian map om dan chu kan senga thian kan ti ta helai hi north ania he south ania he hi east ania he west anita chu bang chun mar lama omani wangin the northern plain kan ti tani kha khania he hi chen som le ani belt sang chen so mani pakhatna chun babar belt om tani babar belt anti pakhatna chun BHAR babar belt ania apahina chun terai belt ania apathumna chun bangar belt o bangar belt ania apalina chun khadar belt antani hey hemi lui lian pui ina phaizola simre renga he chu a soil oma hi alluvial soil kan ti khani de utlang puita alluvial soil chu lei thalu tuk mei khani tani mo kha khani a chuta chun alluvial soil upon newer and older alluvial soil oma chu khadar kan ti tele bangar kan ti te khani tani khadar kan ti hi newer alluvial khani a bangar kan ti te hi older alluvial kan ti khani ta chuwa chun abil chan kha hilai vel kan om tan mo chun ti right belt kan ti te oma babar belt kan ti te pokha om bokani kha tension dani le ta ti chon hlom chen thum na kha kan lo thleng le ta hemi hlom chen thum na hi the peninsular plateau kan ti tani hi India ra ma chun leilung upatak me ni ya phaizol lui luang ina phaizol sim ni box si la wa khani tani peninsular plateau kan tin ta engtiang vel nge a huamang o ngoro he level a zong hi a huamang peninsular plateau chun o I atlem alo dik lo om do me the ma se he lai bor vel hi ni peninsular plateau kan ti chu he ta dekan plateau te oma khatiang ho khamo kha khani ta he lai vel zok te po hi ni the ni nge accurate chi a kha chu I achiang che lo ta ma se he lai vel ho hi ni tani peninsular plateau kan ti chu heta hin dekan plateau kan ti oma dekan plateau chu he helai hi dekan plateau ani ta plateau antinge ani a hei hi dekan plateau hol tu chu he lama hin satpura range kan ti oma satpura tlang sang kha oma chonin he lama hianin kha kan mar lama satpura range oma chonin western ghats he ta he helai western ghats ho hi khotlang lama oma mo khotlang le chim lama om bokta tichon eastern ghats khami te khana hual tani satpura range te western ghats le eastern ghats in dekan plateau hi a hual ani o tichon plateau atho central highlands kan ti kha om ta he level chhota nakpur kan ti ang chi chhattisgarh jharkhand bulang vel heng ho hi central highlands kan ti malwa plateau kan ti ang te vindhya range kan ti ang chi te kanita heng hemi dekan plateau le central highlands kan ti sim hianin enge aram leilunga hi a upat to ema wangin hi mineral resources kan mun hem le ni India rama mineral resources atam so kha he coal kan ti emo oil emo a enga po khani ta se I iron ore te poni se helai area vel kan mu de uvekini atam zo ka hi alei kha a upat to ema chuwang chon mineral insiam na jon hun re takadua chuwang chon mineral insiam na khani tani mo kha khani tani ti chon kha khan tu tok photila enge intention na physiography apalina han kai to tala the coastal plain kan ti khom tani the coastal plain kan ti kha om ta chu coast kan ti chon tuipui kam khani mai ta tuifinjet kam tuipui kam hi enge atlang puin
Pizol khani du ni tlang pui ma se lai Western Ghats te chu Pizol ni le mi thung lo ta hei thil chen hun chen khata khamo kha Pizol kha ani du ta I ani lo le he laia chim lampanga lui luang hau mahanadi te ina mahanadi kan ti te Godavari kan ti te Krishna kan ti te khang hauina I enge Pizol siam te ho te pokha ani thauta ni Pizol siam te ho pokha lui sim lui lian hi chun Pizol siam de tlang puya he kan soin kan helam hi Eastern Ghats ani helam hi Western Ghats ani tani lui luan dan te po hina kina map danga kan endon ani chu wang chun coastal plains so chu he lai te hi ni de tlang puitina chu le Western Ghats hi chu lo hre thiam taw la het level hi neng level hi neng kha I coastal plains kan ti ho chu ani tani chuanin hlom lian deuh tension pangana chuan the Indian desert ti kha om ta the Indian desert ti kha om ta ni Indian desert chu khoinge om kan ti chuan he level hin ta Thar desert kan ti te level khan ta ni ka thai bial lian lo tu o he level khani ta ni Indian desert kan ti khani ta kha India ram chu engkim kan nei tin ani chu he hianin male noi ni vel huamani square male noi ni vel huamani mo India desert chun chu Thar desert hinia ti chuanin khovela po desert en zong som pariat na ani phani hi Rajasthan oma Punjab te Gujarat te na hualvel ni hemi Thar desert hi hemi Thar desert hin a che vel boruak season kha ati danglam ani tichona top na achun aparuk na chon the islands kan ti tani India ram hin island tam taka oma India ram territory chunga hianin islands tam tak om ti kha kan setanga ya he ta hi Andaman and Nicobar island kan ti te oma Lakshadweep kan ti te po om poka kha island honi ta heng hawi hi an poimo ema India ram enge strategical location ani hey Andaman ate pe chuanin nammol ho ang te po khatuna an la oma chuanin Andaman hin Barren Island kan ti hi oma chu India rama active volcano om chunani active volcano tun thlenga lakang chi om chunani mo kha khani tani Lakshadweep kan ti te helama hina oma kha khania chu a om na po hin entala he Bay of Bengal a om tinan ta Andaman and Nicobar Island chu chun Lakshadweep ang chu Arabian Sea lama om ti kha kan setangai ni chuan India ram hin mountain range kha major mountain range anti kha om tani he tan kal chhole ta la major mountain range kan ti oma chu hanjek thame la pakhat na chuan Himalayan range oma o range sang chu han en taila a pakhat na chuan Himalayan range kan ti kha om ta he ta chung lama omani ti kha kan se thei menga Himalayan range chu ti chuanin apahni na chuanin Purvanchal range kan ti kha om tani tro Purvanchal chu he ta he lam hi ni ta Mizoram lam te pokharon huam to tani he level kha Purvanchal range kan ti khani tani level kha Purvanchal range kan ti khania ti chuanin apathum na chuan Satpura le Vindhya range kan ti khawma he lai Satpura nia he level kha le Vindhya range kan ti he hitlang ani ti na se tu ni chu Phaizol Madhya Pradesh bulvela po Phaizol a pot lang om ti kan se thei phatani Aravalli range kan ti po kha om veleta Aravalli kha oma ti chuanin Western Ghats a hitlang sang tak khani a Western Ghats he ta mons enge the ta khothlang lama lang sang tak hilai hi Western Ghats kan ti khania chon Eastern Ghats oma Eastern Ghats ai Western Ghats hi asang zo kan kha kan set ngai ni tin Western Ghats ai hianin Nilgiri te atela Anamalai kan ti tele Cardamom Mountain kan ti te Western Ghats hi na telani Nilgiri te Cardamom tele he ta Anamalai kan ti ang si te khatel ta Anamudi kan ti te mo khani ta I question in zo dan chu ahmar achim zong in daro ahmar zong in daro tiang ten question lo in zo thina ni kha kan setanga ni join Eastern Ghats chu atsang lu tuk lo hloma Purva Ghat pon ti thoni Eastern Ghats hi chu ni ta he Godavari le Mahanadi te hianin helai vela hianin enge fertile region le tha kha siam na sal he a helai Eastern Ghats hianin chu wang chon rice te le enge thlai poimo tak tak Eastern Ghats hinan ching na sal he ni more important cities such as Visakhapatnam kan ti le Bhubaneswar kan ti ang chi theu kan tani kha physiography map of India khanita next map of soil te le irrigation te le khating enge soil irrigation te le saline features of Indian agriculture ti ang chi hote le rivers ang chi hote po kha kan sir don ani khating chen khani mese kan du tok ri phatang